Nanda Vata Vata ki City Veni Raturala and a Radio Bulan Dua Vata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatabai. Di pula benakana turanga kay na marama. Wambula tiko yani radio bulan dua vata San Francisco. Kauti kenda vata mai. Ngau na mai viti sa sibinetini kandua. Na tolu na meniti. Na ngau na ngoe Santa Rosa. Sibi toka na va. Sibi na va. Tolu na meniti. Dapat bina bina ko lebu ninta sota na mataga ni singa indai. Akabiti ko ni baka rombuka. Mai Santa Rosa. Ni Lotu Lebu, and daindai sa matakatiko ni singa wakara umbuka, kanta boka binabinakatiukin na singa ni kuwa. Tama botalitikon tatambe na mua ni madawara daw kaya na singa ni Paseka. Dawara ka na itukutuko na nonta banua. Na awa katarabo ya na 5 na kaloko, na ngau na Santa Rosa, na tinikarua na kaloko, na ngau na may viti. Binakabolebo, daw makanan raki, daw makatiko na lumani madango nan rakin de balet tembaga ni wakalunga tataki na buku ni mbose ya tiko misuba na mbose ka ni konverenti ni lotu esele bida talengana matalotu bakaristo era boga ya mbose tiko aurunga dani ya tiko mana sa sebora era sa isuba ngauna tiko ngo era mbose kina na be matalotu bakaristo bakalunga tataki tiko na non rataka ke na non mbose ka nan rakibin nakasar endina ni uko na lolo tau banga una nauda ya nraki mama tatu na non tapo no me bakara kana ndau ni nraki ni bula bana kani tiko na bolau ni taka kasi oni beto so ya ke moto kai ngau ni sala na bogale buna sema tiko mai na bogale buna sereki di buli sa bola katal ni dabo ndo na madha ni sereki tapo ni ni bina tiko na no muni taka na ngone ni talai roro tiko ibale ka ni tiko ibale se sereki mbaga mena koro te tiko ibina mbuke tabioka se be ke muni ra sambo ra taka ni taka tiko na be bonua so oni benga rabikina pinaka bolebu na no ni bakataki tangi tale tungana ka sedi buli
en singa ndai ke ina madongo nui take ni maru takatalitunga na nomu ni sereki ni buli vita na tukutuku embaleta ni songo ni ngasa ni buli e ado tiko mai endana ngai rongoda e na tini karua na kaloko e na ngau na mai witi na makatalitunga na ngau na ne una i simati wai mai na tamataka ka niobisa me embaleta na non dai tabi na tumbu ke na non dai tabi na ngone ke na non dai tabi bakoro Waka matabiwa kani me baleta non da susu na non dai soli. Pena wale una sama tiko mai me dona kena i walangau me kauti kenda tiko yani kina aua katrava. Ai voltoso, ai voltoso, ai voltoso, ai voltoso, toso. Era kadi mai, venda mai, diri mai, kenda meda na wakabu ai. Tambo sarangan na soron, domo ni bati sarorong, irana moku mera tabo tau doko. Sayau na tangane, au na bala me una mate, no na iwau ni la beta tuki dake. Iwalu ya wasata soro wau wate kei na moto, domo ni tangi kei na osi sarorongo. Rai tu mai, au na biri ke mumbai, tau na rabu kenda tumbo kolendai. Tambo sarangan na soron, domo ni bati sarorongo, rana moku mei bakatawani lobo. Rongo nando moni kimbi mai mena mai biri na vanua kei na kawa mena mumi. Landeki liu na ganga, kei ratou na lewewa, ratou la veno na iwa unibala. Randavo kede nga sandra na rara, sayau na ganga. Sayau na ganga. Rongo nando me kama na koro, ai walu ya masa tesoro, bulke lagi rabaro romo, lagi ni bol kasada bolo, ai voltoso, ai voltoso, ai voltoso, ai voltoso, toso. Era kadi mai, menda mai, diri mai, kenda mera na bakabu ai. Tambo sarangan na soron, domo ni bati sarorong, irana moku mera tabo tau doko. Sayau na tangane, au na bala me una mate, no na iwau ni la beta tuki dake. Iwalu ya wasata soro wau wata kei na moto, domo ni tangi kei na osi sarorongo. Rai tu mai, au na biri ke mumbai, tau na rabu kenda tumbo kolendai. Tambo sarangan na soron, domo ni bati sarorongo, rana moku mei bakatawani lobo. Rongo nando moni bibi mai mena mai bibi, na vanua kei na kawa mena mumi. Landeki liu na ganga, kei ratou na lewewa, ratou la veno na iwa unibala. Randavo kede nga sandra na rara, sayau na ganga. Sayau na ganga. Rongo nando me kama na koro, ai walu ya wasata soro, bulke lagi rabaro romo, lagi ni bol kasada bolo, ai voltoso, ai voltoso, ai voltoso, ai voltoso, toso. Saran roni relenga no reina kisaseva, rava kalolo mataki tuna meda. Tamu sarangan na soron, domo ni bati sarorong, irana moku mera tabo tau doko. Sayau na tangane, au na bala me una mate, no na iwau ni la beta tuki dake. Damai marau kede tuwa na matani meke, rongo nando moni bebe. Nai walutoso, mai South Africa, mai Johannesburg, ni mataka, na tim ni South Africa, na Springboks, watake na tim ni New Zealand na All Blacks. Me rau sotango, me bakasarangan na non rawasota, na final ni bilo ni bura na William Webb, Alice Trophy, na mbakisawati, ka rau bisi bisarangakin na nandua na kai na Springboks, watake na All Blacks rato kautay South Africa na idobi, kasi tiko kinendai. Ia, na iwalutoso. Ni mataka, isa daba na bulang ko sita, erto na binakata merto toki taka mai ng ganga
na tauro ni New Zealand din doon na timi kawasara sa anding itakingo. Ya en non tapanua rasate kabutalang ano rasot-sota na basketball sa hotin na rakabi. Sa to kina basketball na non rasot-sota na be kornibuli tordake en non tapanua ya wana numatiko manindono kabinakan tauro rawana matakan ko ni anganga na tim ni basketball ni Yetsen be Maris 2 en non rasota en ano andranga ngolebati ko na itukutuko ni gitu ni yotin itukutuko en non tapanua ke na be sai burburan raki daw makanan raki nagabagalebu Albert William Coy bulare miau sam bulare bukarorongot tikongo may suba Fiji nagabagalebu na bukarorongot tiko may biti nagabagalebu na tiko na itay bukararaw tiko na sadapan na bula bentatambe ni kinamua ni madawa sandua tal na bula bo sobo era kaya so di satu tolo ng raki, satu tolo ng auna, satu tolo talanga na singa kay na bula, senga, oire ratoso nga na non ratoso, e na non rangauna nga ba kaira, e na nuita nga nga nindaraw, ni tabi kalaw ba tatiko kay na toso di bura-bura, kay nang tambang auna en dandon, ya nimbula benak, ada tiko maintela ni abu, dala bename na moira ni lendo banua, ya tangan ni banua na kurwarua, binapalipun jina, na parorong kota mau kengong yan ang guata ni kuwa, binakapagalibu menduana non tasere, tarongo sere metapoka maruta kitiko kina keni tuku taleso kanu ita kini nayanga me banga kai walangau di nonda toso ni koa era kaeso ni singa ni paseka maleta ni singa borombuka roro mai ni singa ni paseka lima na silini o solia be memba blaki boli kina na tela. Katarina Ombulo, Katarina Lu, Siwalena Isuruolia.
taka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tōna senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kandau Dren na tutu beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rao sara, we tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kena gona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni 221 toluva 511 saivarua. Erto ngarap talangan ni kenalay waka sumburi ani nanomu yaya. May nanonro to stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka nang wala ni kibanilo tinapuko ni oso pakadadaka. Sendrakin-drakitan beka na itos-tos nimbula. Kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rode na bima manione na kabini bugululu bei Kemundo e California. Bima manindu na singilewu ni lotulewu bei Kemundo e Viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanta wata mai. JJ's Food Shack. E tigo kete kina na kankana boga biti me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani doito na bundi ng dalo sa tapioca. Na kankana boga malangi me bakana steak bakailo ka kina coleslaw. Woo-wee! Na karitoa sa wada badina na kani kanakana. Kaya tigo talaga na nono specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Na bani manray pai kay na bungatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy James Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda wata kay City Beni Raturala.
Ela isa vula korona i tala noa ke azata, ngai sili ana tombu ni malaria, na be mai solo rei, da una rita sarangani ngai sili lenga inale. Ula bina kana buka rongo tiko mai ana singa lebu ndai nga una mai viti sebina tini kandua ena rusanga bula miniti bula bina kanoa seni loli rato tiko ngoi Santa Rosa ke kemani na wakanda na buka rongo tiko mai kina na ngase ke narandini ngase lomani koro soba street bina ka buka lebu na puno an buka rongo tiko mai kina ena singa lebu ndai kalunga ta tiko na ngande na buka dangi bula bina ka wise ndiba vesi wanga rato na numa tiko mai ngona ilawalawa ni Manasa Talei Isaiah, Rudy o Wuli o Isaac o Iva, PJ Saki Tukai o Junior Te Vita Tukana kini semere ke Recheli. Bavandra Lautoka. I tuko tiko nei wais ndiba ve siwanga vina bo lebu na sema tiko mai na singa lebu ndai na numa tiko ipo 5 miniti me tiri karua na ngau na viti po 5 miniti me 5 na kaloko na kavi di singa lotu lebu ngo Santa Rosa na nonrato ngau na tamadada ni obisa da sarongo da tiko na vida na singa saoti ne taki ke na ibo sala ke na itatau mai na tamadada ni obisa ke una isi mate wai na no mani tsembera tiko na tuku na nonda noa ke ne be sai bura imberna tini karua imberna 5 e na nonda ngau ngo Santa Rosa ngona na modo i vota
William back in doon nungu life insurance policy? Laga kira ni turtana katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kira maga ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So sang kali wara kata tunda wara. Kau tunggu. Kau salah lo dengo kamu binasa. Iyo, o ya sarangana buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan-duan kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinagasar tu nga toboy, simbang bakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sonong una santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau buka singelebu se buka kabi, e baro te itu buka manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menda to identity, kena buka singelebu se buka kabi me buka na buka sekera. Na sui, ike te buteke roro buka lolo keina vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamari ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal nilo tero buku ni oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na tos nimbula, kuo ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rungo vina vima manione na kabini buku lulu bei kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemando e viti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Binaka bakalevo nandau sema tikumai. Binaka bakalevo nandau aseti ko nanonda to vata na radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. And the sabo like sarnia davayani na walu sanga bulano dolo na kende wili ni matabu vale na radio bulando vata. Ia e wili sar me vakatoto vata taki kina kende wili na ngwane toke and ove sai pura. Do na like, do na share. Subscribe talaga Mike na Radio Bulando Vata and na YouTube. Radio Bulando Vata San Francisco, Mekoti Kenda Batamay.
Raudivari, lele pani pani yaule. Abo rosanga bulu kawana na miniti metini karua na nonda ngauna na singa bora umbuka ndai mai viti kibina wale buna bora tiko mai suba mbulare bora tiko mai kina go Albert William Coy ke mune na sase mara tiko mai singa lebo ndai weka bula binaka inoke matia bula binaka na wale buna sema tiko mai ke mdona tiko gori mai babandra batake ilayam timati bula binaka kere na nomuni be bosoti yanda sanga isota rongo binaga bolebu na sema tiko mai na singa lebu ndai mai viti mai New Zealand mai Australia ndo bula mai waga bula bina katorika raya kabi bina katiko mai na yatukuka ndai na ekabi ni singa lotulebu binaga bolebu na sema tiko mai kina kemdo na borno tiko mai Micronesia binaga bolebu epeli mbote na kandabu weka Murusan bulan bega na puni sale lewe nang gatua ni masih wambale na tepa ni zangi puruboro rongo chiko mai na singa ningilabu pina lebu na sema tiko mai na pe pono ni rakatakan dong bula pina kaisora sati ko na tei kenan raki sini mani kata sarna singa mai viti en raki pina katoka na nonda panua arto ba unu ni pina katiko mengo na ilawa ni MT mate ndo bula pina na bubale ni maboa ke rtuna no na ilawa ndo bubale ndo barongo tingo mena maka mai nandi binaka ni takini rongo binaka tiko na wanga buka era roma i gara buka yani ni nda baro rongo toka ngangori na maka binaka bole buna sema tiko mai na singa lebu ndai enda rongo sere tiko ni kin nda waraka na tukutuku na nonda banua na be sai burbura ke ni tukutuku ni gitonan raki na tini karua na ngauna mai suba se na lima na kaloko EKS Santa Rosa gono na muni bota Come
E na muna ngau na levo ni nondo so enda sa sianga sarangan nikla na tabu menta baka talau taka buka sing lewu taka siapa kaya kapitan ne ka kuni lo malenga sa tiukin dono munua e rauni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matangali kaka na jibgina
me vakana karikoa, waraisi, na logo, palusami na buwaka, na kaiwa soso, na dala, na toa, na kokonda, baingani ka ng gamure, nakakana po malang me vakana steak, gay vakaya loka, tabioka ka na coleslaw, surua, tatni, kailangan ko pata na kaya na pie, ng bani kay na manray. O yan, na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virto giringa kina vitu sai vitu tolo dio tolo dondo limono se o nga wale saranga lito miku mena no mota e na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. E rawtalanga ni rotoli dilibata kan ne kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono life insurance policy? Nakakil ni tutana katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kila maga nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat saranga ni biara palilai. In time saranga mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongo. O saralo ko dengo pamilaka. Iyo. O yasar nga buna, e rau sarra, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. O ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Doyan Rubina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Kursan ba di kata-kata pinagasartunga toboy, simbang bakaw. Gay way dala tukin ng bata. Koe serangan gori. Sonong na santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singelebu sa baga kabi, e baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to with ti, kanay baga singelebu sa baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Binaka bakalevo ng daw sema tikumay. Binaka bakalevo ng daw aseti ko na nonda to vata na Radio Mbulando Vata San Francisco may kuti kenda vatamay. And the sabo la kasar niya daw yan na walu sa nguluno dolo na kende wili ni matabu vale na Radio Mbulando Vata. Iya ay wili sara may vakatoto vatataki kina kende wili ng 182K NOVA sa Pura. Do na like, do na share, subscribe talaga Mike na Radio Mbulando Vata and na YouTube. Radio Mbulando Vata San Francisco, Mekoti Kenda Batamay. Go,
Toka bagoti nando mo I roda ba raitembe na panua vuna na korosawani na itasiri na daudau ni Waimanu. Daudau ni Waimanu kui na singalevu indai na radio mbulandua bata San Francisco kau di kenda bata mai. Tau mula bina kana bagarongo tiko mai tiko ni mata ni tu tapi pala ni bola ni mata ni tu na Koronombu House mba. Toka ni andalana na ngai roba sobuti kona tau ni mai mba. Na Koronombu House bulare a kesa kuru mata lamba pinakawalebu na sema tiko mai kesa pinakawalebu ni takini toso pinakadakadakar daw kay leka na singa ni kuwa na dakadaka kina be kanda na numamintang karabak kina singa buka rombu ka may witingo kada buka nuino pinakatiko leka na singa bula pinakastino tokona may Hamilton New Zealandi buka pinapinakanintan daw bukan bula bangon da bolita sarangan na bura-bura kay Penny Rocondiva bula bina ka Penny Rocondiva dola bina bolebu na sema tiko mai sibaniolo lumba ule dola bina bolebu dona bingwarabi bina bolebu borongono menandi na momoe obunga nandamu erto nanuma tiko mai nan raiva kede ni matua taxi mai na ruku ni poni mango na mid road mai namboa suba bina bolebu na sema tiko mai beira kede nan raiva ni taxi ni ngande mai witi wondonga era to satu kuni ratu di kono matai longo wondonga na matua taxi se ngole sombiani ki mid road toka ngana soka na ibalu road e taikandua toka na mid road dari derto kina na longo ne bunga nandamu erto ndo buka sangkatali tikungaki ne sona marama mbulo mai kandabu kena sona marama ni kambara au sini kelar tu wasanga ni kuana singa buka rumbu ka sesenga na budai bota ai buka langau ni nonda bagarorongo ni ndawara kana itukutuku ena nonda banua kene be sai wura
E na lasa main rekena mai tobole manda isa kambani. Ponto na indine dabu na taxi mai rewa e na buda mai na tembara. I rato na matua taxi rato tiko ngango na mid road. E rato kaya kaya lako mai biti, so lako mai suba. Ponto e na matua taxi. E puna bole manda warga to na tukutuku e na non tapanua. E na sana pokaro rongo kinango ve una isi mate wai. E na tambadaka ni o visa rongoda kawaitaka. Dona kisi wala ngango kitungara bona ngon dorbolela I kalasi ono. Sale wawambasi sa bondo, bono ni wawambasi tomikoko ya na isongo ni packet na tin peanuts, na tin ni pinati kwa kakapa. Tawano ko na tanga sale ndambelom ni classroom. Wayan rin ng kasibul sin wayan. Ate kibuta pa ko na lingana. 2, 2, 3 sarkay kelerangoni. Kau menangoni go tarung ko to na tabilang takani. Kasar ko yo binakatak nga mo mate. Oyo mo mate nga niku. Baleta. Atagalila kayo na mo suleno wa nung lunchbox. Kay daba. O ang uli daba na noa. Iyo adaba sarli tabakin na lingam. Ito na kami biya okay wakila ki usikindo mo kiko nga mo sa kay sudumay. Iko binakatak nga mo mate levianyo saba mo sirvali mo nung gabok. Na yoti ni bosa enda utaube ingone ni mberin leivuli ya saranga na bosa ni vitata unakivua na yoti ni bosa etaube ingone ni bimbi katu mani vale ni ngole koribuli ya saranga na bosa na koti koibuli na singa to udhoko ya dono ngone lewe ko yani bosa tate nga sibuli bosa tate kirangoni dono ngona tapile ngabiko ka kombi be me vale ko na kanga tukun me biya ulukau kutamina mandua adhabuti me bua o kuko na o koro simpulu mai namba ki bitsawe te kelrak tanga buangai ngone na market ta ngano no bu vale ni duri mata ni kurvuli pete to na kenda kambi Iya nangon nera na market ta kanga na non mata bu vale rasere kiti ko na buli darongo de tiko e bidana ibo sala be andre sar na non da tilo makatingo mo nei tukutuku ai tukutuku dina mai na tamba daga ni bisa enda bo rongo tikin na be una isi mate wai enda na rongo de tiko e sona bokatataro e sona tukutuku sona be taunaki sona bole me boleta na ngauna enda sa ruma tiko e ningo sana mai lava tiko e na madongo na singa ni mataka na mbosekani koni berendin lotulu wesalebi tike rotu mabaga dorito suba so talanga ni songo lotu era baga ya mbosetiko mai lo toka bakakina kara nduili labeta tiko maikina na nonra rai ke na nonra venga rabi e na ngaunenda sa ruma tikongo da bambeka ndara oni kaya nda baga bina tiko kina ni nda rongo do tikongo na ibaga sala kena beta tauna kinga e rei tukundina sang ni rawan inda levea sang talanga ni rawan inda boga tiki kina sano da itabi menda rongoda ka kawaita kanda boga rongoda kanda wa rakatiko na tukutuku ena non da banua na be sai burabura da boga mbuletiko bi ali titinraki e roni ratabola mai Walubei PWD Walubei binaka boga lebu na sema tiko mai na singa lebu ndai da rongo tukutuku da rongo da bata tiko na tukutuku mai na tamba daga ni visa medio sela mele mbolai tamana binaka boga lebu kerebia na sere tarabia me botai no na turanga na ratu ninrola me malagati me nadula unitangia me mbalawi dola bina ngauna na non tabanua e viti sabo to kai bida na sekondi ngo metini karua menda rongo itukutuku ke na ngauna Santa Rosa sa lima na kaloko Endoni tukutuku mai na isongo ninga sinibuli tau ke na kena buni bola o manu ni tonga ni 80% beira nanga sinibuli erbe boka tabuli dia na soba ni buli na non tabanua rasa biuta na non tabanua karasa sa sangat ko merangolean ni kibanua tani baleta sala ilay na ken reisau boka rita kingo ni 80% keni balembale walu mene beya tini nanga sinibuli rebe boka tabuli dia na soba ni buli viti rasa bakau tau tia na non raker me rasa ngole ki bonua tani
na itukutungo wakarita kana buni bola lebu ni no rai songo nanga sinibuli tau kei o paula mano ni tonga ka kaya ni rasambi uta tiko nga na no taponua mera waka sangara so tale nan raki longa pinak mera laki so takaya ki bonua tani baleta sa senga ni beirauti na ken rai sau e viti wakarita kan ni na tiki nango rasa kilatiko nan dau ni beili utaki kaya manu ni tonga Raka ndokai na bei boka tabuli ni raka banga sinibuli ia sabango na ngaya ke baka ken reisa utiko ngana binati era sana ngole ke bonua tani nei boka tangin ngendera ninga sinibuli na primary school bina katitiko kinango 5 talenan rau nanga sinibuli salailai sar nanga sinibuli era sa toso tiko ngani boka yau ke bonua tani nga unang ko bina katiki ne 5 rau na primary mera rau ni sotabakina nangangandre maine be kornibuli kene mbale ni ndua nanga sinibuli sana rau ni rua se tolu na nona kalasi nanga unang ko mbaletani salailai na kenre wili bakar kita katalenga mai na nona tosongo nanga sinibuli na sanga sotini rawa na nona boka isosomitaki Kasano ita kini rasa kau ita katiko nan dau beli utaki. O irang konan dau beli utaki retiko palimendi. Sa to sa kerao na ken risau. Rasa liuman dau ira. Rasa tau ranon rai bota sa tumurao na ken risau. Era sanga isa sanga tiko eningo. Na baga ilesi ke na tamata daka baga matan itu. Na be ministry era be ngarabikina. Kaya manu ni tonga ni na itukutuku enda rao ni baga soko muna rao na be kasaya tongo mendana numatiko kina. Ni dina nga irato sa sangat tiko na isongo ninga sinibuli mera tiko ndenga na apagaileslesi ke irananga sinibuli na itabingo kabenga rabi tiko ibiti ya sangani rawa ni rataro bana beito sayaki bagarita ki mai ni sa sibia na ono nan rau na buni marijuana rambadi rabu na lomani vida na singa sao tingo dabu leivi ono nan rau na buni marijuana kartu besuki na ertu leve tolu mai ragiraki bugarita ki mai ni ono nan rau na buni marijuana ka sala ki dabu raki maingo baleta na nonra ngumatua na ubisa ni baka sangangara en be wanu eso ka teiva kikina mai nalawa mai raki ngora tikina o nalawa bagarita kana ibuke ni komisina ni visa en ngaunango liba indriu ni erto lewe tolu erto sa ngangaurakiani merto besu merto liba tarongi kapangangai en marijuana kasakunengo kaya ondriu ni non rasa sangan na ubisa eto sotikonga rasa kumuna batamai na tanga marijuana ngo sa betio tinan rauna ke ina tambana karasanga isosoma kitu na tanga warakambe kana bonua mera kaukina era sala ki besu talemai besu mai na tanga marijuana sa baka tanga tu batake na tambani marijuana kala ki kau maingo en nonra itiko e vida kada sa besu talenga kapanggangai sa baka tiko nga na ubisa ka baka wasibi na nonra baka sokumuna na wainga ni be baka matenitaki koe bula koe roka na kena be matangali sa kuni tikongo meleki kau mai me mai bukan dina veira era bolitaka ke ira rebe botaya kaina nonda benua kinang gito bukarita ke mai na duana itukutuku ni sa tekabu yabala na nonda timinin rua na nonda buka sokumuni kandingita kinangone mera buka durumi na kena kornibuli nang gito rakabi na academy nin rua na
Baga e dori tikongo na ngauna sarangango na ngauna sawa tikina na sota ni Deans sa tikabu rabaga sokumuni rasa kilaiti ko nangone rasa dingitaki baleta na ibaga tangin dingen deni non rangito kainaki ni rasa na tikabu buli me rasa waraiditiko kabaga toboleitiko ne sone wale ningito ena kena kornibuli nan Rua Academy. Oira nangon rasa kunitikongo tiko sareani na ambakitini kalima lako sombu. Na kenra wili sa bei rautitiko ke nangangandre nrua mera sa tikibuli rawa tiko eningo na daga ningito me rawa ni samatua na non rangito saya zoba tiko yani na ambakitini kadiwa rusa gabulu kalako yani. Teka busara tinga vira na ambakitini kalima ke na ambakitini kaono. Kaya na iliuliu ni nrua na timi ni nrua kaya na kena iliuliu nrua CEO Mark Evans ni o kwengo na kaya rasa rawata na ngone na ibaga tangin ngende ningito rakabisa kune na nonda banua me rasa kauyani me laki susungi na ibaga tangin ngende ningito sa tiko kinangonan rua na Pacific Super Rugby. Kaya talenga ni rasa tiko tale so nangone rasa rawan ibaga durumiani na ibaga tangin ngende vake ibaga lailai ke i rasa to so vake na non ramba kinimbula. Ibaga rita katalenga ni se toso tiko nga non rabaga sangarai ke non rabaga sokumuni nangone era kunei ni samangosa na non ra ibaga tangin ningito wan bimbi na baki rua sangabulu lako sombu me rasa baga tobo taki na iwale ningito kasusu na kena ibaga rau me be rauti kena ibaga tangin nin rua. Nganga na timi ni Yetsen Secondary School may Kaunikuila ki bei Maris 2 na matay ni wabo kini sota ni non rangito basketball na ngonebuli na Fiji Secondary School Basketball Championship. Nruka bakadasar na timi ni Maris Rua na non raw may sota kay na timi ni Yetsen Secondary. Bakarita kimay ni ngone matay ni wabo kini sota ningito anda bagan deuda tiko na singa na noa na kena itukutuku me baletira na ngone ka sanga iteke buongo na non sota ka nui takitiko ni ranambasi katale na bei timi bibinak ka nui taki nangito ngona basketball bei rana non dangone na bei kornibuli tordake sa kadiba kitiko na noa na site seningo ni rausa duru talenga ni na sota baga duru tikongo na timi ni Queen Victoria School may nabuli ni tu may matabatu daw kay na timi may dalay na kai na timi ni Ratu Kandabu Level School. Raw na laki baga tobole talenga me rawata na ibaga tangin ngin debina kaning gito basketball endi na nga ni raw daw gito nga rakabi. Na Yetsen Secondary School raw na sota bata kina Lautoka Muslim College raw toka na bei mama ni Rua na kabinikua ka sota taletiko nga na bo ni bei timi kana baga eduritiko na Lautoka Muslim College bata keira na kenabo ni timi ni basketball sa tikongo na sota ni championship. Na bei timi taleso era basi kamai na bakiti ni kadiwa lako sombu sa basi kadake mai kinango na timi ni Yetsen Suba Grama watake na bei timi taleso na Lautoka Muslim keira na bei timi na bei kornibuli rake na kena ibuka tangin dengende rasa tikbo bugarita kira tiko mai na ngaunango lalaki ada basara na yang bakitini kabitu lako sombu na ibuka tangin dengende rarao ni sota tiko kina
na madhawa ngō kei na madhawa katumai. Kina biasa i vura sa solia endua na lewa na matambose kei vura na United Nations membaleti Israeli me sa taroba na nona kambakoro ka boga e doriti kongo mai na West Bank ni Choritani. Boga rita ka mai ndona i tukutuku ni sa kaukawasar na mataiwalu ni Israeli na nona boga sasata kira na kena medha na kai Palestina kara sa tombo eso ra sa sota kaya talenga na ngauna bora na kena bo kara sa soliana nona i bogaro na matambo se ke i bura me sa rauta me sa tarobo Israeli na nona rabulesu na nona rabe i boga sangai na matambati kandi ni Palestina. Na itukutuku na nona tabanua kina be sa i bura na itukutuku ningito keinan raki. Sanga ni be sa uwalebu na ituwa kinin raki na rungo na banua kana tau wanga una na uda sanga sotingani na manita bisara na non da banua mai bitinga lala boga binaka na iduru ni wanga di na nga ni samba sikatiko dua na ua nin raki sua bakaki na deba ni non da banua na dei toka na ituwa kinin raki ngo na singa boga raumbuka na bana singa boga rawai mai biti ke na bea anu bole kata na be bonua tale so na dau mga kota na ituwa ken raki na bua suwa ke no sorry nandi lau toka ke imba kau te ni ke na bua liku ke tai lebu mai korobou ne sano na ita sirio na mosi baka kina na sano ra me te bu mai raki na sano e tolu mai na bua liku o ta kaunrobe maduata na toka lau baka kina na deba ke imbua na sano lau ke lo mai viti na dei koto na ituwa ken raki ndai ke ndina nga nin rawa ni uku na loaloa ka na tau na uda na venga una so. Ia sanga ni bisa uwalebu ni tuwa kin raki ni kua na bakaki na singa buga rawa ni mataka ni da sadan bete ni na yoti ni mua ni madawa ni bulango kosita. Angore ni tukutuku na nonda banua, ni tukutuku ni gito, ni tukutuku na bisa iwura kainan raki. Na nonda bata-bata, kay City Beni Raturla. Oh,
do nunggu life insurance policy? Laka kira ni tutana katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kira mata ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. Kau saya lo dengo kamu binaksa. Iyo, o ya sarangan buna, rau sara, sa tiko na pepa sesenga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa walu ba dua, tolu walu lima ena kena tuku matai lalai, o ya na wasa walu ba dua, tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Gay way dala tukin ng bata. Koe serangan kori. Sonong na santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singalebu, kito sa nang gali baga kabing ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to ito ni ki, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na taman ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may nawal na kaloka na mataka, kinawal na kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dan rembeka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo waro taki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rode na bima manione na kabini bugu lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilebu ni lotu lebu bei kemundo e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanta wata mai. Nanonda wata-wata kay sitiweni raturala.
Ai talanoa ni ngande ke bono malabu mbula na katu ile bukana rei wararongo sarati kumbeka ena loma ni lori vito se kiti kona daka singa leka ni kuana bukarong buka tu ile bukana vengravi ena tambana ni wai ni non dobono na Water Authority of Fiji wai tiko sarmai na bosa indo mbula na kana leo ni bubale ni tu ile bukana leo ni wasa namba 5 mai na bosai bula na katori katinai kaya kwa ni sa rua toka ngona kaloko ia ena kavi ni singa lotulebu sabu karumbuka tikungo ibiti lotulebu maina ya tukuka bula benaka tori katinai binaka bugalebu na nomu nida usai matumai ena bei singa binaka bugalebu buganu inu binaka tikuya ena radaka na bengarabi ena singa endai ena singa bolotulebu mai keri binaka bugalebu rei ndau makatunan raki rungu toka mai viti yang ndau makatalenganan raki na be bono eso mai New Zealand ke Australia dinanga sanga ni selai vira nan raki mbata Ellie Reid mai Melbourne mai Australia te kai tiko mai ni totoka na sera ia bana ga bolebo Ellie Reid e bora ita tiko mai ni sa sivina tini na rusanga vulkan 2 miniti ke mundo na be sibiti ko ena rua na ua ke na ngau na mai viti ke muni na be sibiti ko na rua na ua ke na ngau na mai viti ke baka sa sivina tini na rusanga vulkan 2 miniti mai keri ia sa sivina tini karua ena rusanga vulkan 2 miniti ena ngau na viti darai da tiko na duin ni ngauna ke na raki ke na bono ainda tiko ke na ia semati ke muni ke tiko ya ni na radio bulan 2 bata San Francisco di kauti kenda bata mai bina wale buna no muni bota ina singa lebu endai butu dola me malakati
JJ's Food Shack. E tigo ke kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka elo ke kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tigo talanga na nono specials and the lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa iba bitu tolo vio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back and do nungu life insurance policy? Nakakira ni tutana katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kena maga ngaya salah aku mana cek. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. Ini time sarangan mai. So kan terli warga terli tunda warga. Kau tunggu. Kau saya lo bingung kamu bilang. Iyo, o ya sargana buna, e rau sarra, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka.
Gorsan badi kata-kata pinakasar tunga toboy sembambakau. Ngai woi dala tukin nambata. Koe serengan kori, sono ngono santa pinakat serengan akenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini bagai singelebu. Kitu sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, kata lau baga singelebu se baga kabi, baro te gitu baga mango sanggai to toka na bono ni kana. Mai na menda to ive ni ti, kena baga singelebu se baga kabi me bakana baga sekera. Na sui, ike te buteke, roro baga lolo keina vida tale. Gira rao makila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Na nonda wata-wata kei City Beni Raturala. Barawini korone nau Mai mutu katuongo koiau Luku bulangai rangi-rangi minaka Mata lau nindarai kiwasa-wasa Isano mutoroni wasurui totoka Vale tua kiwa kamangosa Toka lau eliwa watuna tomba Isana tewa saiko amboroya Na tewa na nongu koroni wasu Dale salu ni utongu Dawa nguile da vindina maya logu Kena tomba ni unau soko tayani Tomba lebu rai langi Isana tewa kona tawa mwile davi Boni lo mena bua kei nam bara vini koro nei nau. Totoka nei wakatangi ni apa kua kingura mate. Dau ni wakatangi na boni lo mena bua kei na vunga sara na mata sere mai biti. Dau mula vinaka mai na butu farm. Mula vinaka Ellie Reid
do vena numi tiko mai vera to mai vale pina ga vole no muni do numa tiko mai na koro no muni na numa tiko mai na nonda bono ani ko ni sala itu e bono tani na bu vale na silibata mai kalambu na tamani mai kalambu mai na koro mai rukuruku le buka walau umbula pina ka siboni ra umbula pina ka ke tau fa pina ga volebu nambula sendi abu vale sendi mai tobata ratu zonga mai na sori turanga se kaka na tiko ni vengaravi ni obisa mai se kaka baini moli na bale na baini moli me lau toka tau sere lambasa ni umbula bina katalenga na boga rongo tiko mai na non da be anu na singale bu endai bina bale umbaravi en rico umbula bina dana besureti sala mo kwana mataka li besureti ngo dau mosi toka biau ninda wiato mai na baka singale busada ka tikongo mai bakano mai lakemba wo saya wasara ya na baka bina ka baka lebu sanga ivari tikongo na ika mai bakano mai lakemba o ika mbeka ni mataka sa singatambu ya sabari rautu mandanga ya usati ngoma tiko na iboga singale na baka na kabetiolo tomata kiukamba na sunbell bina baka lebu sara na pingarapi ya bina tal nga bole na pingarapi mai kir na matabu vale ni kasa ke masira bina baka lebu tau mbarabi Enrico bina baka lebu saba bina katakatungan na baka lebu sasangan yato mai ke nangusungori ke na ketengo leisi budoka mai budi na usori na imbilo na mbaka mo ibiso lebu kaingau ke muni na wekanda na bio kanini sema tiko mai na nonda bono na rongo tuku tale na duana kaloko na numa ka kuni dala tana tuku mai na tambadaga ni obisa Wainda na korondo mo itiko kina nonda seni ro sira mulili ena vemo ngia undiva meurika boli lala Sitara la la sitara la rukuna meliena ro mua undame sombo meu munu la la Kalivi meu vei mau na e longu samara umanikani la saveia o que na lani o tau mau la la Sitara la la sitara la la rukuna meliena romo au tambe sombo meu munu la la Lingoli ena matile, ulai tini ena uale, ulai sanga ena kurule, ulai soba ena disile ulala. Sitara la la, sitara la la, rukuna meli ena romo, au tambe sombo meu munu la la. Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau drena na tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni ono saivarua. Erto ngarap talangan ni kenalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanonrato stoa kinanomu mati ni katumba. Dendram beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso pakadadaka. Sendrak-ndrakita beka na itos-tos nimbula. Kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana magi mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA.
nongu chisu, nongu banua. Rua vena bima manione na kabini bugu lulu bei kemundo e California, bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti, and a radio bulandoa wata San Francisco, me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. E tiku kedi kena na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me pakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kaya tiku talangana non to specials and loma ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kei na bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy James Street, Santa Rosa, California. Kaya talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Giritirito sana Kinavitu, Saiba Bitu, Tolo Dio Tolo, Dundo, Limon, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda wata-wata, kay sitiweni raturala.
Wambula tiko na singalevu ni kua. Dona wakanda sangaya do saratu ngame rutuma. Sini azo maike Santa Rosa ngole mbanga ni suba. Taboga bina bina boga lebu. Taboga mbula tiko kina vei atalifo. Atalifo rabai. Foyaksa. Bina boga lebu na sere ra boga maruta kitu kina na boga baleni aisake. Fapufa. Mau fateaki. Taukabe. Mai motusa, mai tumuta, sa bagambula tu ni kina. So bakaran tambe tu kona patu ni kambatia mai motusa na loma ni tomba. Bagambula tu ni foyex ni bula bina kana kanta ni sama tu mai ni singa lebu enda indai. Enda waraka tiko kina na tuku na nanda banua keina beya sai bora. And a radio bulan dua vata San Francisco ni kauti kenda vata mai. Erutayambe leo ni chiliwa rutayambe lainima nima lainima dava lainima ura lainima tase buiva rutayambe. En radio bulan dua vata na San Francisco sabo 5 miniti mendua na kaloko en tana boga rongo tarabango kina non roto iba sala na bita tau na kinga sana bolem bek mera tamba daga ni visa wa boga bulatiko bo endo na bekanda sangile sertunga me rutuma ituranga talanga ni rutuma fayaksha. Sabi sure talitungan mai buat single sini kela taroro beka se bina lebu kemuni bina lebu telefon nabi sureti bata kene mani itu kunia bina lebu waraka tukan dona mundo ibota bota menanga ingole ni bi kemundo oi satu kuna moya telefon sangat kuna tabioka na ramba kan ni kena ido inaika meroni sanga bebo single ia bina lebu sa apa bina lebu telefon fayax
na lebu na sema tiko mai na niu yo kendaru mai rotuma na niu na sanga ni rauni ali baka sanga lebu talenga inda wara ka toka na tuku na non tabanua da borongo manda na tambala baka ni obisa dona kisi ke to ali garava e to la dorvor to kambatan dona bai ni buaka to baka mate na buaka kadi to kaya no to ke ni buaka kem do kila ngor no buaka chiko lo iku sen ke bonongo kem do kila ni dal la kanto da kaba chiko lo sen lewa saka di bana kisi so me bana kisi o sin kilan o asen tu be na list no to kisi kango ka berto boys mai do kilan dal se anke to sin dal ke la ko lo mai andur na matai maramani lewa o sa babinaka ko no reso mo ko no milaulo male to ko na ron to da bali le minute to kuna na kandina awasin nama kana karto ale ka eloma sandur ro matai ba madala ta kana da ndo ba mate ki na buaka eu na luben tui nongu tutu na tui ni bonongo au le wana buaka au le wai koea o koea sini kai bonongo ko ba wa chinga miki la kona kena karua ba madala ta kana da bos ba mate ke na buaka ka ko nongu ratu e ngone be no na ratu ko e bosa utia eu na kai bonongo eu lewa anga ya no kena katolu sa sikina le ni wa bosa ba binaka ko ni do bosombo ka koyo nongu nana na nganenra no ratu Oya ubasu tura ngai korongo. Kena balambale ana kake de utara e warindu era ni bosakina. Na lawa e didi ngano na didi. Law is law. Ni taraba ka taon do ni ndone yaya se ni nomu. Rachachi tu kinongona lubenda. Offense of theft takes and carries away without the owner's consent 9 to 15 years imprisonment. Ito na kina bekenda to ya na singo ya na ito yang ngai tau be tui. Be liu ni abusa. Maleta ni awari ni babu lider to ke o turanga mo baka turanga oren tuku ni koya oren don toka turanga marro na tamata bulangi e marro na yau ni banua na babu bulia ya na non do dono ngone me baka bulidi baka do dono en rauti ko nan do dono ni ngone e senga ni ndua na non do dono tu ke o ko me lawai ko bate koya o ko ni duri na matamata ni ko rivuli align his hundreds of rights to the 100 school rules. Ni dhuru loma ni koro, alain taka na nonan donu, kina lawa ni koro. Ni dhuru ki bali lotu, alain taka nonan donu, kina lawa ni lotu. E satu na donu, satu na lawa Lawa ni matani tu e kosoba na lawa kedenga. Lawa ni banua, ke ina lawa kedenga enda na numa. Pinaka menta boka buli dira, pinaka nangwane ne sereki ni bulingo, sa boka rau labang wana matai ni madao ni sereki, na boka pinaka ni rambula pinaka. Buli tiko na lesoni laka tali tunga sona daka sama ki tiko na sani vale tei ke boka tiko ta boka bina ni rao ni ranga tiko na lubenta boka tau na non da boka buli dira na lubenta ka ko ni boka dalai kenda na non da tutu boka turanga sei tutu boka marama o ya tiko nga mena loma ni koro lawa ni matani tu e bau dikenda tau doko e bono ni daka se tu boka banua se manila ko saraki banua tani ena bau dikenda tiko na lawa anda no itaka ni darawa ni damaro ra mbole kenda tiko na tuku ne una isi mate wai mena tamba daga ni bisa baleta na ndriba bore butako buaka pinaka bole buka talifo pinaka bole sa buka pinaka tungan sa buka singale bunga mai keri sa mai mama weke pinaka ninda tu bia waki anda buka pinaka ni rawa ninda bisa mati tiko ena singale bu indai ena non da bata ngo ni sandua na kaloko. Nei tukutuku ena non da banua mai viti. E walu sagabulo na pesende ni ngase ni buli erbe boka tabulidi veira na lalai ena soba ni buli era sa kerea maingo bersa boka dengu bersa ambiutana non da banua sarui leilai na ken reisau. Tukutukungo e boka rita kana buni bola lebu ni songo ni ngase ni buli tau ke o Paula mano ni tonga. Ka Paula e walu sagabulo na pesende kini balembale ni lea walu mai na tini nang kasnibuli mai na walu ya era sasa sanga tiko merangole ki bonua tani era sabia kerea na non rabo gadengu mai na non rabe ngarabi e ke era sala ki tomana ki bonua tani
Bagarita ka tiko na tikinango manu-manu ni tonga ni sa bagarita ki o ti sakilati ko na matanitu na tikinango sanga walenga ni songo-songo ni gas ni buli na be songo-songo talenga ni tamatalaga mga matanitu rambau kere me tumbu ba kena ken reisau dina nga inda sarongota era satu ko na mandangau era na daw nilewa me tumbu mandai liu na ken reisau era sa taurati ko na unango gai mori na kenabo kaya manu-manu ni tonga na be baka tabuli den dona takatakan tokai ya merasau mi baka binak sanga ni ken resau na pinati e baka rita katalenga en e baka tangin dengan derani buli na primary pinakati sarati ko nga nangaw nango 5 nan raw tali nang gasini buli 5 nan raw en nang gasini buli ni primary school kene mbale sa lala tiko na ngaunango era sala ko kibei era sala ko talenga ki bonua tani na tikinango rasa bagarita kamai na ngaseni buli kena non reiso ko sogo ni nayardu tiko nga ena non da bonua kebaka senga ni tumbu na ken reisau bau tumbu mandanga bagalai e bagarita kana buni bola liu di non reiso songo na ngaseni buli ni sarawa nira bosota toka mandanga na kere-kere ngole tiko ene na isongo-songo mera bosota toka mandanga na bonua retiko kina ken reisau kaya manu-manu ni tonga rawa ya kito baka masutira senga nga ni bangan deitake ni na besau kina na nonra na numa baka rita ki mai ni sala ki zabu ena tikina o na lawa maira ono nan rau na buni mariwana. Wata kena lewe tolu to sabesu merto bangangai na buku di tikinago. Ono nan rau na buni mariwana dabura kila ibi maingo na kenrai teitei na vida na singa sawa tika warita kina na tambadaga ni obisa ni laki kunengo nandua na teitei mai na tikina o na lawa ena sanora. Kane buku-buku ni komisna liba indriu ni rasana bakuri etiko nga na non rayan rabaki na obisa. Ara sabe sueso karawawa meralewai ena buku ni wainganga ni beba matenitaki. Sabi da tiko na kena matangali. Kaya ondriu ena ngaunango era tu yan rabatiko na daka ni bolitaki ke na bimbiwiaki ke na soliaki ni wainganga ni so era tawanitu na kena tanga na tambani kau na tambani kau ke na rauni kau ana mariwana tawatu na kena tanga sabe su wataka mai ka bagang bauti ni na mayadon na kena bagang dindike rasa besu katalenga na wainganga bula-bula ke na waingangan rokan-rokan kena be matagali sa tunggo na non da banua karena en rabati ko no bisa na itabingo mentangalala me darawa ni itoso kiliu ena na bangalala taki ni wainganga ena non dambula tukutuku ningito sa bagarita ki mai ni sa tikongo ena timinin rua endua na ituba-tuba merato sa kautira rao mai nangone me rao ni rendingitaki kinandrua academy endua na ituba-tuba mera susungi kina na nondangone tiko na bakitini kalima bakitini kaono nangito rakabia na ibakatangin dengan desaredaki bakabina binakakina na timinin rua na isarawa na ituba-tuba ni Super Rugby Pacific me ranggarabi nangone sa tekebu baka sanggarengo na yang bakitini kalima yang bakitini kaono mera baka turu mera lako tiko nga kibuli ranggaraba tiko nga nakaya ranggaraba tiko ya sana susungira kana ngaraba na non raunggito me tekebu yang bakitini kaono kina yang bakitini kadiwa nanrua baka rita kana kena iliu-iliu o Mark Evans ni isa sangay tikongo mera baka sokumuni bata nangoningo mera rawa ni susungi kara sana tegabung gito bata tiko
wakatimi na rakavi go na bakitini ka 5 ke na bakitini ka 6. Kyle Evans ni isan na wakasangarai na iau ke na ilavo o me takikina na sasangango me baleti ranangone me rasusungi e na ibakatangende sa reda ke ni gito rakavi e na non da bonua. E bakarita katalenga ni rasati ko e sonangone sa kuniti ko na ngaunango beire rangito tiko e na skipa na ve timini asana e na non da bonua na timili lebu wata ke na tiko na ambaki rua sangabulu lako sombu mera sa kautalenga mai mera mai susungi na itu tua batongo membaleta nan rua. Asa teka buena no na sota ni basketball veira na ve kornibuli adake and secondary schools basketball championship. Karawa sota kina na matai no abo kina timini Yetsen secondary mai kauni kuila ero timi roro mai kauni kuila wata kina timini Marist Brothers 2. Walo lo masara na timini Marist Brothers ke ndira tiko na itukutukungo e basanga bulu kabao Yetsen e ruanga o Marist. Ia ana matai no abo ke ka teka buena no na amba ke tini ka diwa la kosombu. Tabo rita ke telenga ka bangan data kini rosa na duru telenga mai en sota ngo ni basketball na timi rua mai tailebu na timi ni ratu kantabulebu ke na timi ni bulini tu na Queen Victoria School. Na dua na bakatataro na numini timi ni Yetsen ke na kena kapitani Joshua Romanu ne rato taura bakan bimbi rato bakalewasa rato ka bakan malua nangito rato bakadora me rato kakuni rui wakusa ni kiliu se sarui mani raisa rakidake rato taura endun dua sarati ko nganang gito rato na bakaita bikina kaya Romanu ni timini Yetsen nang gito kay na lautoka Muslim College kabakakina na beitimi taleso kara sota tiko ko na lautoka multi-purpose court na sitin suka na timi taleso era bakaita bitiko kina na bakitini ka diwala kusombu na timi ni Sewer Grammar wata kay na nona bakan rukan na timi ni lautoka Muslim College na kai tolu sangabulu ka ono kei tini na timi ni Fijiaga pe Mission School nruka ve John Wesley mai rewanga na kai tolu sangabulu ka ono kei tini rua sangabulu ka diwa kei tini ka rua toso tiko na sota ngo na muani madha wango kina madha wakatumai. Na itukutuku ni nraki, wakarita ki tiko mai ni sanga soti ni bisa uwalebu na itukutuku ni nraki, o koe ngai da sota kai tiko endai kanda sota kai na noa, koe watatila ngai na numini da na sota kai ni mataka. Ndina nga, ni koto endua na ua ni nraki suasua, salabata kai mai na uku ni kena loa loa, ka rawa ni abalata. Na nonda vanua mai na tokala ua liku KBT ka na numini na rawa ni wakileiti ko endai na ua ni raki suasuango endina ni sa toso tiko ni baka malua ki na dhepa ia mea dhoba na singa ni mataka na singa ni visa ua lebu na raki enan dei koto na kena itu waki rungu na sona ngau na rao ni tau nauda ia na raki mamada tiko ngai na nonda panua ia me tika bu mai na bua suwa ke na usori na moira ni nonda panua na barabi ke nan ronga kauta mai na usori me ado sareani kiraki kina sano rao na itasiri o se rua bata ke na mosi bakakina na bua liku ke tailebu na sano ra
mai na bualiku na sana o mbua ki na deva, na sana o maduata ki na tokalau, ke na sana da kaunrobe wilikina, na sana o lau, wata ke na sana o mai viti. No a ie miro i ngā chua tua matakoa, ro tekne ausne nelelei, whek se avalelei. Una rawa lebu na bukarongo toko mai na singa lebu in daindai, ngota tuku ane tukutuku ni raki na nonda vanua. Na i tukutuku, mai na vea sai vuravura, na i tukutuku ningi toke na i tukutuku e na nonda vanua. Na nonda vata ki City Veni Raturala. so enda sa sianga sarangan nikla na tabu menda baka talau taka buka sing lewu taka siapa kaya kapitak ne ka koni lo malenga sa tikin dono munua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na vei matangali kaka na tigina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua chutney Kailangan ko na kena pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo dio tolo, duon limono, se
o nga wale sarangali to miko mena no mota e na dio maluma Billy Street wea e Santa Rosa, California. E rawa talangani rito ulit dilibutakani na kemu katalo wasing lebu sa wanga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono ngu life insurance policy? Nakakil ni tutana katil kabitu ni kostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kila maga nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni impera, sengat sarangan impera palilai. In time sarangan mai. So ang tali wala ka tali tunda wala. Kubertongo. Au sahara ko dengo kamu binasa. Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bulo binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko nindraiva, se senga ni waka motoka kandau dren na tutu beto seaki, erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni voli ena kenagona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwa ono toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarapatalangan ni kanalay waka suburi ni nanomu yaya mai na nonreto stoa kina nomu mate ni katumba.
Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Dengan iso lebu, me baleta na singa kei tai lebu, e nei ka tonu sanga bulu kan dua ni singa. Ora noma tiko e na mua ni mada ongo, e singa bora wai. Oe Doritiko en Ruan 256 Griffith Avenue, Santa Rosa, California, 255 Saiva Vitu. Wata kei na songo ni wana numini ambakin rau, ni ratu kandabu lebu school, en oe Doritiko en bula katumai, na ikatini katolu ni singa ni bula September. Kana laki oe Doriani, en lima na kaloko, like the batiko na tini kandua e nambongi. Dua ngada sota leka kata. And abogedo in Holiday Express and Suite D12 Vitulima, West Stockton Boulevard, in Elk Grove, my California, D1 Vitulima, and Singa Salokudi and a Sotango. Yan ay katini katolo ni September. Ngori na irongo, may nawali ni Songo. Nanonda vata-vata kay City Veni Raturala.
Kekiva ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau we kenda to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka kandau dren na to beto seki erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni boli rawa sara we tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nong ni boli ena kena ngona to tolo tua Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwa ono toluva diwa ono saivarua erto ngarap talangan ni kena lebo sumburi ani na nomu yaya mai na nondro to stoa kena nomu mate ni katumba. Dendram beka na ngola ni kibali lo te rupu ni oso pakadadaka. Sen drakin beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini bugu lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e biti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. E na muna ngau na lewa ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda vaka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang ne ka kuni lo malenga sa tipin dono menua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matangali kaka na jigina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kenang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua tatni gela ko patana kena pai na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virtual giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo dundo limono se onga wale saranga lito miku mai na nomota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawatalanga ni rutoli dilibutaka ni kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Binaka bakalevo nandau sema tikumai. Binaka bakalevo nandau aseti ko nanda to vata na radio Bulando vata San Francisco. May kauti kenda vata mai. And the sabo like sarni adawayani na walu sangubulo dolo na kende wili ni matabu vale na radio Bulando vata. Ia e wili lili sar me vakatoto vata taki kina kende wili na ngwane toke and ovea sai pura. To na like
Dona share. Subscribe talang ang kina Radio Bulan Dua Bata and na YouTube. Radio Bulan Dua Bata San Francisco, Mekoti Kenda Batamay. Wasile buni wanga kei ratona wai kaula kei tabu na bono ombila mutu dolabina ule maya mutu dolabina le mutatangi mbole nandala gai bagai yomboto mai tongo sena lailai rata na punde ni asawa dolabina na ratu ni nrola me malgati dolabina bina bugalebu Sofia Loloma bina katalanga bugalebu Sisi Nabu Solo bata kei pasipa nene lebu kati nga mena maramongo ni totoka na bingarapi. Ia totoka talangana non da bisa matitiko na radio Bulan Dua Bata San Francisco na Singalebu and Daindai. Kati ko randa ukaya so may suba angon singaleka-leka. Ada nuitaka ni sabo tokango rua sanga bulu ka bana miniti me rua na kaloko. Na ngauna ni baga Singalebu. Na bitamba na baga matani tu baka kina na kambani era baga Singalebu tiko na ngaunango anda be na nuya katiko mbeka na bono menda toso kina ni salutu na karombo kan reo malolo ia anda nuita kani binakatiko na kenan raki binakatiko na bulanan raki enda umakatiko ngala baga binakani dur ni wanga dinangani na warungu waka baga tulolo na sona ngaun mimiri na kena uda da baga binakabe kemuni na wakanda oni sema tiko mai en Singalebu en Daindai en ngauna mai viti ni sabo toka rua sanga bulu ka rua na miniti me vitu na kaloko ndaranga baga bareni na vitu kantara baga rongo toko mandanga en be kai so ni taura kamai na wakanda ni be semati tiko mai na numa ke ba kai tiko na tukutuku ni mbose ke tiko na tukutuku ni mbose se so sole ba ki baga be kani ni tuku na mai me rawa ni mai kadiba kiani ni sebo endua na madawa me bagai dori sa rawa ni kadiba kitiko en non dai rongo mai na vale ni songo
ni tukutuku ngā mai na salanga o ni waitabiti ko mai kina na beisinga na non dai sota na radio mbulan dua bata San Francisco kau tikenda bata mai ke na nomo ni tukutuku ni sota beka ni bulioti tukutuku ni mbose sota baga mata songo lotu ni tukuna mai na kene tukutuku mena mai kamurakeani ni ai baga reitaka mai se o dei nei tau ke ni tukutuku o dei ba kauta mai nei tukutuku ke baka ndona tarolesu me rani baga lesu ia ni be kemuni kandokai na kamaruta kina mai dingo mana nomo ni tukutuku ke baka ni baga reitaka mai me mai baga durumi na irongo mai na vale ni songo na non dei wase ni ngau nei ke ni boile mana miniti me ruana kaloko and nangai reitale kina tambana ni tukutuku na non da bonua de sai burabura ni berni daba na non dai wase ni ngau nango and baga bina kan ni lebu rakau takatiko ni tukutuku me tambada ni visa ve una isi matiwai baga bure bakasama kanta baga bina baga lebu ninda waru zambe kina moani madawana yoti ni moani madawana ni bula okosita ni sama idaba baga binaka na songo ke na mbose ni lotu ka baga doritungo suba baka kina mai lautoka kina bebo no taleso ni baga mbose tiko kina na wekanda na singa lebu inda kapeito manitiko ya nikina na radio umbulan dua bata atalifo fayaksha na baga lebu na sema tiko mai sasang ni ronda lai baga singa lebu se sota ya ni keri ta baga bina katiko nga ena no muni besureti kulniasi rambiloi bina ka baga lebu my Port Kembla, New South Wales. Sa anjinay, iya kima minuita ka ni rongo binakatiko yan ng biyaw liba-liba, ni bulong-bula binaka, rao baga binakatiko na itabi, tatambi at tayo doon na mua ni Madawa binaka, may pagkatabarikin na nailako-lako, ni kawalu ni bula, ni ruwan ng doloruas na bulog ka ba, and the radio bulan dua bata, San Francisco. Sanangay o tinay balo, yani muna na dawa sa lomamu, ni wakaya mo warakiyaw, ni o tinay balo. Sama dito toloyan di muna na lomamu, kawakabuna na nomo bedamu, may no wale ani muna na yahamu. Isalei Sanangay o tinay balo, awana numatu nindaruna bakamau, na kena sewa ni saru itotolo na lomamu. Kekonia warakiau, me adoba ni o tinay balo, kena sewa na lomundondo saru itotolo. Domo na tunau parola kaki, ni o tinay balu ko bilaibi, ko atauri wale mo isama ni kaki. Sekonia meseta kiau, dekona reki katiko marau. Bau di batanga mendua, na mura-mura non daru taurua. Isalei oile nana una tale samore isa samore lemonei. Sekonia peseta kiau, dekona reki katiko marau. Pau di batanga mendua, na vura-vura non daru taurua.
isa lei oi lei nanga una talei samode isa samode lei gonei samode isa samode lei gonei samode isa samode lei gonei. Na kiwi bisa raneidas na matasere nei luke tamani ke rato na matai lawalondo we mga maruta kena kembani matai walu ne non da banua. Kesa oti na iwalu na daba na ato. Ale subak ngamai ke vale. Barabi na riko mbula binaka. Mbula binaka binaka bole binaka rabi tabi binaka bole binaka sema mai. Na numiti ko eni kino kulini o si rambeloi. Kulini asi rambeloi. Mai pot kembla. En singani kuartu seni basi ka Roma ina kanta mai waga-waga mbula bina kawanga lebu iniasi I onda baga isa isa tiko berto na kiwi bi sernedes na baga lebu na sema tiko mai na baurong oto tuke na sona bonga ka rabaga maruta ikenda tu en na binga una sawati ka sendeitu na no ratalita ki en na ngauna ngo mbula bina ka baga lebu barabi Enrico ke muni na kandana dapat ko non nga una na ruana kaloko na nga una mai viti na vitu na kaloko na nga una ke non da bonu ni kakambura ke mai Santa Rosa sabe bia kami mbongi sarngo baleta ni sana vitu na kaloko na nga izaba mai Santa Rosa na dindinga ni nga una inda benga rabikina tauto bata na steseni batanga ni sabo etini kalima be mama na bineti be vitu na kaloko se be rua na kaloko na ngau na mai viti. Noa, baga rita ki mai kina, ni rasato so baga iau tiko na nondang gasin di buli, ki banua tani. Na buku nga ni Ken Risau, era sauda. Rasa bagarita nga natikinang ko na non risong-song ko nang gasinibuli tau kay ni rasa to so tiko nga ba kayo ngaunang ko walu sanga bulo na pasende ning gasinibuli rabi ba maruta kitiko rabi ngarabi karataka tiko na non rabuli na non dang ngonibuli na ngonong rasa sasanga tiko kibono tani kene bale walu may nabia tini nang gasinibuli sabi ang biuta na non rataka kai o manu ni tonga na buni bola lebu ni non risongo nang gasini buli tau kei ni rasa ngolengo kina be bonua rarao ni saumi dake kina boga binaka me sota kei na daka rangaraba kai o manu ni tonga na be boga tabulir dia biti na daka banga sibuli ndona daka dokai sinra ni rasaumi na pinati kai talenga ni nanga awewe tabulir dia na iwasera the primary schools na ngau naman tangango lala tiko kine 5 nanrau na itutu 5 nanrau ebi nakatitiko na ngau nango ni salala tu na be primary schools na non da banua kara sa toso tiko nga ki banua tani o ira karatawana tu na itutu kana non ra songo ngas ni bulita okay ni sabo sa tiko beira mga masutira mertei tiko mandanga de rangai lo masoli nan daw ni beli utaki metoso da ken Risau ya sana singani rawa ni taroba ke baka rasai va ingole ki bono tani ono nan rau na puni marijuana zaburawa mai na tikino na lawa na sanora na madongo ertu leto talanga ertu sa tauri boga besu merto la ki bangangai kina bagarita ki mai na tamba baga ni visa ni rasa taura tiko na ituku eso karasa baga sangang garata litiko nga na bei banua kai na ki mai ni rate itukina na marijuana bagarita ka mai ni o koe kanga ikune na madongo lai dabu mai na iteitei mai na lawa mai ra bagarita ka mai na ibuke ni commissioner liba indriu ni sana senga ni deng
na Bengarabi na tambalaga ni visa kei na lawa na nondra boka sangangara me ba kaon bokotaki na tei na politaki ke na beibo tayaki ni wainganga ni beibo mateni taki kena e vula se na kena en roka kinangito sa tawia buoti na bata ni nondra susu ke na nondra tumberi na ngone me raduru ki na sota ni Super Rugby Pacific wata ke na nrua. E rasana laki tumberi na kena kornibuli ka bagaраutaka na nonda timin ni nrua ka bagaritaka mai na kena iliuliu o Mark Evans ni sa bagasangarai na kena iau ke na ngada ni Bengarabi me sotawikina na ituba-tubango mai nandrua academy ka nuitaka ni rawa ni rasana taurikina na ngone ang bakitini ka 5 tini ka 1 ka lako dake kina ang bakitini ka 2.50 me rawa ni rasati ka bu susuani nanggito na ibakatangin dengan devake na beitumberi beirto na bagai lesi-lesia nandrua. Anggangai ng bongin na team ni Yatsen Secondary by Marist Brothers Sarua na matay ni wabo kini sota ni nonra gito na ngonibuli na ibatangan dengan dia na secondary school basketball championship ka bugai doriti kongo may lautoka roka bakadasar na team ni Marist na pasang ulo ka ba kay Rua ka bagarita kita lengamay nira sa sota tikongo na be kornibuli ka bauduru talengani kina na kornibuli Rua mai tailebu o ratu kandabulebu mai delay na kai ke Queen Victoria School mai Nukubuto na tosotiko na nanggito na ibukatangin dengan dekedesar na lautoka multi-purpose court singanikua baka kina na singani mataka kina muani madawa merawa ni madalakina na itutu era saroata na tauridovi membaleta na sota go ni basketball na nonda banua dan raki sangani bisawen do na wanin raki sosua koto bakakin tepa ni nonda banua kana ukutiko kina na lolo na sona ngauna na tauna kena uda sanga sutingani manita umbisara ta saba kilatiko na kenan raki na ngauna go beibon weso barabi kinan ronga mai singa toka kina bua suba bata kina usori na sano se rua na mosi na sano tailebu na woliku kei tailebu suba na usori bata kina bua baka kina mai rakiraki na sano ra kina sano itolu mai na woliku na deba kei mbua na toka lau kei maduata kina sano da kaunrobe sano lo mai viti kei lau baka kina na beibon no bole kata na tau banga una nauda en raki mama da nendei kotonga na kena ituwa kien daindai me doba na singan ni mataka foyaksha malele ko nga ngachpora tukoa ni bula bena kana kanda mai rutuma tarai kemunita le tiunga nan raki watanga eviti iyo enam bata na mbongi na sona ngauna gorna tukutuku na nonda bonua na tukutuku ni raki na tukutuku na besa ibura na nonda bata Porla. Será
vendelana que na vem mudar. Makala lama ni dau kambe mayo bula bau kawa tua suba. Ia kami karundau ngandi boli. Nanomu bosa na suka na loli. Kamidhanyi wakana numavoli Isana grosi Ngare nilo mamu meura wati Mura-murai na bukumu Isana ngudia Iko elo mamu ni sayau Tuan-tuan ko ala kuda Isalea wati rekuka na vendelana que na vem mudar. Bakala loma ni dau tambe mayo bula bau bau batu suba. Anda kina tamadaga ni visa ni berni ndabe bo mo zeta kina ruana kaloko. Dona kisi walangango kitungara bona ngon dorbolela ikalasi ono. Sale wawambasi sa bondo, bono ni wawambasi tomikoko ya na isongo ni packet na tin peanuts, na tin ni pinati kwa kakapa. Tawanoko na tanga sa lenda belom ni classroom. Wayan reno kasi bul sin wayan. Ante kibuta pa ko na lingana. 2, 2, 3 sarkay kelerangoni. Kau menangoni go tarung ko to na tabela ng takani. Kasar ko yo binakatak nga mo mate. Oyo mo mate nga niku. Baleta. Atakalila kayo na muso leno wa nung lunchbox. Kay daba. O ang uli daba na noa. Iyo adaba sarli tabakin na lingam. Ito na kami biya, okay, wakila, ki usa kinto mo kiko nga mo sa kay sudumay. Iko binakatak nga mo ama televya nyo, saba mo sirvali mo nung gabok. Na yoti ni bosa enda utaube ingone ni berin leivuli, ya saranga na bosa ni bitataw na kivwa. Na yoti ni bosa etaube ingone ni bimbi katu manibale ni ngole koribuli, ya saranga na bosa na kotiko ibuli, na singa to udoko ya. Dono ngonelewe ko yani, bosa tate nga sibuli, bosa tate kirangoni. Nung wala tapil na gabi ko. Kakombi ba may balik ko, nakangati ko ni may biyaw. Ulukaw, kutami naman dua, atabuti may buwa, ukuko na ukuro simpulo may namba kibita sawa, tikilrak, tanga buwangay. Nangone na makete tak nga nono bubali ni dhuri mata-mata ni kurivuli. Pwede taon ay kina kambi. To winebina kabe unai si matiwai, mai lau tiko weekenda, na singenda indai. En sabi tala kina, en nanondai wasiringa unago, na lebu na sema tiko mai. Na lebu wanga lebu iniasi ke kemuni na wakanda, en dabe tomani tiko mai, en ilagola kongo, en nanonda bata, mezo abananda nga una na singani bataka ni samode. Ewe
Ananda Vata Vata ki City Veni Raturala and Radio Bulan Dua Vata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatamai.